natamot nga ibaga ka na kayo nga tagbabakasyon ag-pray kayo lata. Kasi nagitoy nga bulbulan so ti kanon nga may bagbaga nga tatay di ay mapupuyatan ti tao, mabartek ti tao, so nga sabsabay ti enemy iti trabaho na. So nga kada tayo, baliwan tayo ngamin kada tayo pwede. Ingana New Year. Tabaka dati hangag subli kada kayong gana New Year. Hangad yung paputok. Bagbagami kada kayon. Hang kayo nga celebrate ti New Year nga paputok. Awan kayo na dahil Bible. Ang kabutang ni Satanas, ti paputok. Ti kabutang na ni Jesus. Amen? So, kang kayo nga, pwede, alalilaw, tayo sukit di naging ti kak-aksidentihan to ubing. So nga, iwasan nyo. Hallelujah. And naging kat gastos, naging kwarta ni Apo Diyos. Kana may bagbaga, ti blessing ni Apo Diyos, anyong osaran kini Satanas. Anyo po puuran, jay blessing na. Kailan i-keep you na jay, usaran nyo, ijay inline, iti purpose ni Apo Diyos. Sursurwan nyo di ay ti biyagyo. Tapno iti ka sa kitaan ni Apo Diyos nga muyo, nga i-manage ti sanikwana. Nga i-trust na kada kayo. Hallelujah. Amen? Yes. Kitaan nyo kanina ni Jesus. Hindi nag-aramid sunat ti tinapay, naminduwa na dyan nga daras. Hindi pinakan na ti 5,000, no 10,000, and 4,000. Ada nabati dyan, kat in pa ibasket na. Ana ako na kayak ti agaramid, so nga uray bulang nyo, uray baybayan nyo dito, walang-walang nyo, agmirakalak mo lang no bigat. Ana yun ba nga kasya in basket na din nabati. So nga uray ito ba, kada kami, kanang ko'y bagbagat kampo nga, kumanga kayat nga masay, sayang na ito makmakan. So nga, nagita makan, kaninyo, no, kaninyo. Kamnuhan nyo nga kanin, sige, waras tayon, tidaduma. Amen. Tamadi nga masay sayang, ti blessing ni Apo Diyos. So, hanyo lang papaputukon. Oo, atin niyo. Conforme yung pangsusaran, iti blessing of God. Okay na. Aywanan nyo, tapno matalok na kayo ni Apo Diyos. Tano matalok kayo ti basit, matalok na kayo ti yakal. Hallelujah. Okay, mapantayo di message. Ti pangalak di mensahe tata, dito'y Isaiah, chapter 43, verse 6 and verse 7. Dito'y di ay panangpaspasubli ni Apo Diyos karagiti anak na. May dagito'y yung daday, mapulfill in these last days, kaya dagito'y Hudyo, agawid dan ija Israel. So nga, tinaduman, agaw-awid dan. At tinaduma pa yung kakabsat, katagurunong da iti budget, tapno amin nga Hudyo, kandat pagpasay na agsublin ni Israel. Ito dya dandanin nga umay ni Jesus. Amen. Now, mabalin mat nga interpret tayo dito'y, nga dagito'y kat dagijay, umay kini Apo Diyos. Around the world, uray Gentiles. Amen? Ada ti rason dito'y, mapay nga kayat ni Apo Diyos nga gaderen, dagiti anak na. Okay, basahan tayo verse 6 and verse 7. I will say to the Lord, give them up, and the south, do not hold him back.
Oh, do not hold him back. Naging anak na dito, okay? Bring my sons from afar, and my daughters from the ends of the earth. Okay. So, magitayo. Bilhin na natin, north and south. Tapno, handa nga, lapudan. Handa nga tenglen. Iti pa nag-awid dagiti anak ni Apo Diyos. Apay, verse 7. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed in me. So makita yo dyan. Everyone that is called by my name. For I have created him for my glory. I have formed him, yea, I have made him. So dito'y, kaya't kung ay pakita dito'y, datayo nga nag-create ni Apo Diyos, karkaro datayo nga naayabanan in the kingdom na, kailan makita yo the purpose nga naayaban tayo kina-create tayo for His glory. Para de panaka-igloryana, panaka-ingato na, panakapadayaw na. So nga na-create ka nga pakaidayawan ni Apo Diyos. That's my message. Amen? Kaya tapnumawatan tayo nga karkaro na ito'y, pangkulang na kayo dyan Genesis. Pantayo ka di dyan, panaka-create niya. Panaka-create dyan Genesis chapter 1. Maminsan na ito'y, ano tihang mamasbasa ito'y, pero siya, ano ka, binasbasa, hindi nang dengag na ito'y. Ingana chapter 4. O, ingana chapter 5. Genesis 1 to 5. Kanayon ko na dyan nga, basbasaan, ken denggan. No medyo maliplipatak, denggak manan. Basaak man kasi mayat mensahe na ito eh. Chapter 1, gana chapter 5. Mayat magkidi amin. Pero adati mayat nga maadal. Takitaan tayo di cycle, tingkasa ni Apo Diyos ka ng create, kada iti creation na. Okay, basa. Verse 1. Chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Verse 2. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Okay. So, duminsay na kita, pero adati kuha tayo. Ada targetan dito ta. Verse 3. And then God said, let there be light, and there was light. Okay? Let there be light, and there was light. Pansinin nyo na doy, nga dito'y light, nga dito'y, han pa lang nga sun in moon na ito, ha? Okay, light. Okay, verse 4. God saw the light, that it was good, and God divided the light from the darkness. Okay. So, makita yun. So, dajay-jay. Sige. Anya day light? Verse 5. And God called the light day, Okay. and the darkness He called night. O, dajay pala dyan, day and night. Awan pala di sun and moon. Okay. Dajay pala, i-arrange na palang dito lubong. Tidaduman, nag-advance na nga dagos, na-create ka no di verse 1, nagusog-guso di verse 2. Sa inulit ni Apo Diyos ng create. Awan tekas tang istorya. Awan day inulit na. Namingsan lang nga ng create. So, kanak nga believe dyan nga theology. Ti istorya na dadoy, as parang no siyak tag-istorya, edi yun na pinarso ti Diyos sila kinaka, kastoy ti panang create na. Edi damo nga create na guso-guso pa lang. Wala talangan nga na iurnos, kat di pa yung na create. Amen. Ang tidaduma, kinuso na kanon. Kinuso kanon ni Satanas. Tidaduma, dumot ng patgidjay nga theology. Pero,
Kitkitaan nyo lang aron nga mang parparswapay lang. Ampay nga nalpas. Amen? Okay, so tuloy. In the evening, in the morning word of first day. The first day, ada nagguso nga dagoson. Okay, verse 6. God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. Oh, waters from the waters. Nadi ay, ma-separate the water. Kita nyo di ay. Nadadang nga water. Nga na-separate. Sige, verse 7, tuloy. God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. Firmament, sky. So, so I believe the water in the heaven. Di na mo, connected pala the water ito eh. Ijay. Hallelujah. So nga pinugsat ni Apo Diyos. Tinadumang interpretation na, chay tudo kano day. Waters, kung sana mo ni ikaw nga ti tudo, isop-supply ti ulap. Masagsagap-supo na dito eh. So nga maawatan ti istorya. But for me, ada water nga talaga ijay. So nga the crystal water ijay. Amen. So, pinagsina ni Apo Diyos. Hallelujah. Now, okay, tapno lang ipakita ka ti istorya. Papantayo dyan, verse 8. Heaven, And in the evening and the morning were the second day. Second day. Sige, verse 9. And God said, let the waters under the heaven be gathered together unto one. So day bye-bye. And let the dry land appear. okay. Verse 10. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called the sea. And God saw Okay. So magita yun. Porporma na palang tilaga. Sige, verse 11. God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit yielding fruit after his kind. So, awan ti evolution. Awan ti evolution ti kayo. Awan ti evolution ti tao. No na-create na kasay, kasday da, manipod the beginning. No santol. Ang di santol, nagbalay nga bayabas. Ang kasday. Nga mapay ni Darwin nga conforme sa istorya na. Nga naggapo tayo ti unggoy. Dadya limitation di hid knowledge. Nga pilitan, siguro mat ni Darwin nga dito pilitan na nga amuan. No kasano ti naggapuan ti tao. No sa dinno. So, gaputa limitado. Nalaka nga istorya biman dihay. Ada ipos ti tao di damo kat naputod kasi nalaklaka. So nga bakas ti tao di damo. Kasi, pero daday limitation iti knowledge ngawin ti tao. So we need the knowledge of God. The revelation knowledge of God. Amen. So awan ijay, one thing nag-evolve. Even gold, tinaduma ti istorya na ti gold ka no. Sa bali, hindi ko bumay bayba, kabalbalin nga gold. Diretso mat nga kakreate ni Apo Diyos ti gold. Agora tayo ipakitak manom na. Sige, tuloy. And the earth and the herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself after his kind, and God saw that it was good. Okay, questionan tapno nadadaras ng mawatan nyo. Tikayat ko nga ipakita. Nagaramid so na di firmament, sky. What is the purpose? The sky. And what is the purpose? Dagiday mulmula.
Apay nga kikreatan ni Lord nagijay. Ada purpose na nagijay amin. Okay, so, dito yan. Tapno, maawatan tayon. Next, verse 13 tayon. Sige. In the evening and the morning for the Third day. Tuloy. And God said, let there be lights in the Dito yan, lights. Iti firmament, iti sky. Anya nga lighten da jay? Sun and moon. Amen? The purpose na day tapno, paglasina na day, day and night. Ken, iso ti sign, iti panawan, iti aldaw, kin years. Dati nang rugyan, iti day and years. So ano, dito ikang agtotal, awan pa iti million years. Gana tata. Para sa inyong agtotal. Amen. Kat ko natin na dumadaan, Pastor, tinangrugyan ang arudya dati sun in moon. Awan pa iditi years in days di awan dagitoy lights. Amen. What is the purpose of lights? Tapno, lawagan dati daga. So, ti shortcut nga istorya, tapno mawatan niyo, ti langit, dagita lang langit nga dagita, ken silsilaw ti langit, agserve na dito'y earth. Haan nga tilawagan da, kat jay throne of God, no. Nalayo. Ti init, ti bulan, ti stars, ket agserve na dito'y earth. Hallelujah. Nya mati isursurum manen nga pastor, kunay siguro. Nya nga tibiyag tayo ta. Kaguray ka. Okay. So nga agsaserve day tatangatang dito'y earth. Okay, kat dito'y earth, dapat pagserve na. Iso nga adumat timulmula na. Ti pagserban mat daytoy earth. Sino ngay? Sige, tuloy tayo mat. Mabasaan. Sige. Naituloy tayo daytoy verse 15 kasta ti lawlawaganda daytoy earth. Daytoy earth ti mission da. Amen. Nangay mat mission di daga. Sige. Labsan tayo di na dumatani bumayag. Sakto inutan no at the time na at the dugbasit. Sige, mapan tayo mat. Sakbay parswaan ni Apo Diyos ti tao, ti create na mat, dito'y dagang, kat makmakan. Amen. Sige, basa. Mapan tayo jay, verse 19. And the evening and the morning were the fourth day. Ket, in God, let the waters bring forth abundantly, dagita matanan. and all that may fly about the earth in the open firmament of heaven. So makita yung matanan. Kreitanan matanan, jay si bibiyag jay bye-bye, ken ditoy earth. Adamat ti supplyan da dagitoy. Ada ti purpose da. No apay mag-create da. Ti pagserban da mat, adamat pagserban da. So nga awan ti create ni Lord nga awan purpose na. So ano nakreate ka, da purpose na king ka. Ang ka nga na itchamba lang. Baka na itchamba lang naadda ka. Ang ka na tsamba-tsamba. Amen. Talaga gagaran ni Lord nga mada ka. Gagaran ng tubay dagiti kayo. Gagaran na dagijay. They bilbilit. Gagaran na dagita. Dati pagserban da.
no ti langit kat agserve dito'y earth, dito'y earth mat agserve, adawat pagserban dagita. Dagita dadiwaybay kinadatoy daga nga agkarkarayam. Nyangay. Okay. Woo! So create na dagday, pati-pating, verse 21. Kat mayat, dagita create na. Amen. Sige, basahan tayo. Woo! God created the great fish and every living creature that moveth, which waters brought forth abundantly after their kind, and every green fowl after his kind. And God saw that it was good. Okay, it was good amin Tilang mapansin mo, aming create na, dewan pa itibasol, it was good. Okay, verse 22. And God blessed them. Okay, talaga yung blessed na. Abay, ang dati purpose ngay multiply na. Saying be fruitful. So magita yung ag-multiply na. Amen. Hallelujah. So that is 5th day. Hallelujah. Okay, and God said, let the earth, verse 24. O dagi agkarkarayam mo tanan. Sige, bagata yon. Gusto. Dagiti bakbaka dagitan, dagiti amingan animal. Okay. Amen. Sige, verse 25. Okay, it was good manan. So it was good, amin. And then nalpas na dajay, 1 to 6. So ano nga ito, trabaho 1 to 6. Nga day. So di bagbagan dyan nag-exhort piman. 1 to 6. Naginanan ni Apo Diyos, ijay number 7. Anya ti makainom nga daw, anya ti na-create. Oh, so na yan. Sige, verse 26. God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the Yan. Adagayam ti purpose nga na nga nag-create na giday. Isuda ti iturayan ti tao. Taag-serve na giday ijay tao. Pati na giday makmakan, ada supplyan da, tao. Amen. So, ti shortcut nga istorya, kasoy cycle na, jay lang langit, serve dito'y earth, dito'y earth, ag-serve ijay tao. Nagmayat. Woo! So nga dati kita makmakan, dagita kay kayo, dagita kinabak ng balitok, kenda dumapay, ag-serve dakin ka, hanga sikat ti ag-serve. Han mabalbaliktad ti biyag. Han gadaday tao, iti ag-serve, ijay, na-create nga ag-serve kumakanya na. Sikat mangi-manage, ag-serve daking ka. That's the purpose of God. So nga ti pag-servan dagi jay, ti pakanunda sika. Nga madamot pag-servam. Ti tao ngay mo, tanyamot ti purpose. Dayan, naibasa kay da Isaiah. Nga, create ko isuda for my glory mat. Ay, so nga, dadya lang ti cycle. Naglaka. Naglaka ano na i-reveal. Unuhangan na i-reveal, mamawawatan. Amen. So makita yun ay pamayan ni Apo Diyos. So nga ti tao, han pa lang na-create,
Inmununan di ag-serve kanya nga na-create. Santo mag-create. Ta iso ti purpose nga na-create dajay tangatang, dajay daga, ti purpose na pag-serban, jay tao. Hallelujah. So nga tinit na create tapno, initanda ka. Nawan tinit, matay ka eh. Nawan tilawag, matay ka. Kita nyo ti sabsabong. Lupanay amin rabi, matay na kita. Pati tao. So nga, agsaserve na gidjay. Para kada tayo. Ngam na tayo, ag-serve tayo mat para kini Apo Diyos. Haan kada gidjay, itimang hinder kada tayo to serve God. Because create ni Lord Dijay to serve us, to feed us, tapno ag-serve tayo kanya na kas creator. So nga, numaawatan nyo kumaliyay, awang kumatimang iraso-rason. Busy act. Tatagamin ti pa naglalako Domingo. Abay, imbis nga na-create sa gijay, nga sanikwa tapno, supplyan da ka tapno, serve ka kini Lord, iso namat nang italikin kan. So nabalibaliktad ti biyag ti tao, tahanda nga mo ti cycle ti creation. But now, naawatan yun. So ngahan nyo ngayon na ti kwarta, kagapuna hang kayo makigimong. Wano hang kayo ag-serve kini Lord. Titunay nga pakaidayawan ni Apo Diyos, han magkitinga day Sunday. Pero ada ko matime mo nga talaga kini Lord. Ngay pakitam ti pakaigloriaan na. Katimay sa pang ipakitaan ti gloria na, iso na jay panaki-fellowship tayo kanya na. Iti purpose nga na-create tayo for fellowship. Iso nga ron nga nangala jay spirit na, tingkarga na kada tayo tapno, mabalin tayo tag fellowship. Tanong ko ide pating na kumangin nala, jay biyag tayo, pating tika fellowship mo. Pero, inala na jay spirit na, kabil naging katapno, balin yung ag fellowship. Dahil nga rin jay asawa niya. So nga inala na jay tulang, jay spirit, jay lasag, jay lalaki, narami ng babae, tapno mabalin ng ag fellowship. So nga tiberberukan, ti babae, nga ka-fellowship, lalaki. Kat ti lalaki, babae mo, ti ka-fellowship na. So at talagang berberokam, God. Ay, Apo, pagam niya kaabay mo, titunay gam nga berberokam ni ti Diyos. Ngam tayo nga mo din, na ilamang eh. Ngam di bang kita nga talagang ti tao berberokam na ti Diyos, kita nyo amin, na kita the whole world, ket ada amin Diyos. Tinaparswa malaksig day. Kuna na nga, awan Diyos. Ngam Diyos na mo lang tibagina. So, makita yo, iso nga, dagijay nga ron, handa nga mo titunay nga Diyos, so nga isudan tinagaramid ti Diyos na. Diba kasi tinararamid, so nga, adot di Diyosan ti tao, because ti tao, agberberok ti Diyos. Tabirbiro ko na din ang create kanya na, pero naulaw dalaang. Idinatnag da, medyo namnesia na. So nalipantan na no sino ti Diyos. So tinedayawon da bato, garamid ang tikayo, bis nga isurat inaramid ti Diyos, kapakay glorya na, agaramid na mo ti Apo Diyos ah. Kasalang mo tibiyag, naulaw-law na iso nga, kailangan tayo nga apan i-preach. Dagitoy. Ti Diyos nga talaga ti berberokom, ibagam de tao. De Diyos nga tunay nga creator, ta isunat nagapuan ti biyag mo,
iso na ti ka-fellowship mo. Iso nga berbero kon da tayo met ti Dios. Iso nga berbero kon tayo met ti Dios. Iso nga minsan nagre-ready ti preacher dyan. Mystic ka din pastor ay. Baga nga berbero kon da tayo ti Dios. Ket da tayo at imang berbero kay ti Dios. Kung naman tira duma. Berbero kon tayo ti Dios. Kung naman tira duma. Haan nga sikat ag berberok. Tas haan nga napukaw ti Dios. Sikat napukaw. Iso nga sikat berbero ko na. Ay. Usto nga mindi nga duwa ital na yun. Ti Diyos, berbero ko na dyan napukaw na. Nga ka-fellowship na. Katay tao mat, berbero ko na dyan Diyos na. Nga nang create ka niya na. Kasta mo lang dyan babae, berbero ko na dyan kinparagpag ka niya na. Dyan lalaki mat, berbero ko na dyan paragpag na. Hallelujah! Okay, so, dajay. Iso nga na tayo, kailangan tayong agsubli dya original nga purpose ti pa naka-create tayo. Kat ni Jesus Christ makaisubli dya. Numaborn again tayo. Ito yung amawatan. Kat na dyan na-create ka for God's glory, handa nga na dyan ag-worship, nga agdayaw, nga kanta. No agbiag ka kas kanya na, may glorify iso na. Kasi si kadya picture na eh. No agsasao ka kas kanya na, may daydayaw iso na. Di ba iso na kat love, ayat? No agbiag ka ayat na, may daydayaw iso na. May glorify iso na itibiyag mo. Di ba generous iso na? Nagbiag ka nga generous, may daydayaw iso na. So nga, dadito'y dadya may baga, as He is, so are we in this world. So nga, kailangan tayo, ngay parang de kinasa sinuna, ijay life, ijay biyag tayo. Dadya ti kaya tayong aramidin, di na born again tayo because natay jay sinful nature, nasukatan ti new nature, divine nature. So nga kaya tayo ay by His Spirit. So nada kagurguram, stop it. Ang agura ti Diyos. He is full of love and compassion. Ang may dayaw ti Diyos. No, ada kagurguram nga kabsat mo. Ha, karkaro tata, December. Tayo ay magbigayan at magmahalan. December lang karagitay ko diya. Kung kada tayo, biyag tayo na jay, uray January. Amen. Nga maduti agpipinorgip ti December, dito ilubong. December data. Agi, nayato ito January, giginuradan. Pero, titunay, giginamo kiniapo Diyos, oray January, oray ito by February. Hallelujah, because na dyan tinaka-create ang. Na-create ka for His glory. So nga, agbiag ka nga talaga, ijay biyag na. Dahil pa mangi-glorify ka niya na. So, ang tata nga December, dahil pakita yo, ijay family yo. Nung kayo agbabakasyon, ag-reunion kayo. Ag-gather kayo. Da kayo at yung mangirugi. Hallelujah. Kailangan madlaw da, mariknada jay ayat ti Diyos, nga da ka na kayo. So na dati ugali daw, no, sinakityo, da kayo ti mangirugi. Nga bang forgive. Agisangpet kayo ti makan. Agisangpet kayo da kay kayat da. Nga, umay kami man. Makiinaldo. Kukunayot. Awan ka din na karo-karoling ka nita.
So nga tayo, hanga tayo karkaroling. Amen, stop tayo diyan. Because that's not the purpose. Ti pa nakayanak ni Jesus. Tinyag na kada tayo salvation. His life. No kaya tuloy ay, na kayo tagitad. Nung kayo agkarol, na kayo lang agitad. Aginaldo ko na yun. Sa kayo agitad. Wow! Sige, acceptable. Nung kayo dumawad-awat, kat nag-ungat, di nakabasol manan. Amen. So nga, dagiti kailangan nyo maadal. Ti December, kailangan di pa kay dayawan na yapo Diyos ti biyag ti utata. So babakasyon kayo kasyay. Kailangan nga ti fellowship yo, may dayaw ni Apo Diyos, iugali yo di ugali ni Apo Diyos nga dayaw nagyo. Amen. December. Hallelujah. The number one nganyag ni Jesus, salvation. So nga na'y anak, taumay na ikaro ti basol tayo. Ket inaramid nan. Inaksip mo din na forgive ka, mang-forgive ka mat. That's the reason, haan gagaputa December. O di gapo kay ni Jesus. Nga daking ka. So now, that's my encouragement. So nga, tata, pinagbabakasyon nyo, kasi kuma, timadlaw no, ma-feel, ti tao no sumangpat kayo. Hallelujah, da nagkarol de kampo di, ano de? May isang arabi, wano de rabi. May isang arabi, agtuktok na ba lang, dinilukatan ni Gisea. Kantada mo't kayam. Kanda mo't ti inbilupan, sa nagkanta. Ano mo't nga maikluson ata. Sige, itid mo. Kunami ata. Narigat mo. Ngam, kita nyo pimanti pa nakamuda. Iti December kasyay. Kerkerol. Kat, kuay, madlaw mo kaslan na mati pa na gaya. Tadi kantada eh. Awen, Christian song. Mabalin mo kaya prinaktis na. Takas kada kami ini. Practice kami kat de pang one night in one day. So ada kami, hindi kasi ay, pat-pat nagkami kin mga aldaw. Kasong de makarol mi nga balbalay. Umabot nga 500, ta nag-in na dayo, di ba kabanbantayan. Ngabno dito ay akit, ay sos, maka 1,000 ka nga balay ito at manong kami nga dito nga nalinyan. Totalam, 1,000 di may isang arabi. Sa nag-30, sa 50, sa babainti, di ba 20 mil? Nalakapang wartaan. Pero hanga na dyan ti life of Christ. So nadagkaro-karol dito sukatam. Sikante agitad. Hallelujah! Adot mabindisyonan ken ka. Amen? Kaya't numapan ka dyan family yo, kailan may glorify ni Apo Diyos. Mapan kay dyan nga blessing. So you need to pray. Noon niya ikastam kadagi dyan nga kapamilyam. Tapno makita na ti Diyos nga i-represent mo. Amen? So that's your life. So ti heaven, nag-serve, ito'y earth. So kita nyo ka diti, itudo. Hanmat nga titudo agpangato. Tati sibugan na katay langit. Dito'y ti misyon na. Tapno agtubo jay mula, ti misyon mo jay mula, jay ngiwat mo. Tapno ti misyon mo to glorify God. Hallelujah! Okay, so that's life. So tatay, biyag tayo. Sika po Diyos, ibiyag ko, help me to walk as you are. Amen. To speak as you are. To think as you are. Amen. Kasi ibiyag ko, dawata ka may glorify ka kanya. Amen.
So that's it. So nga dagiti agbabakasyon, baka man kayo ng New Year, at least na ibagamin na gitoy. But we encourage you nga makit-church kayo lahat. We encourage you nga fellowship kayo di balbalayo. Anyo nga isardeng ngay pakaamo ni Jesus. Hallelujah! Palakpak kini Apo Diyos. Tumakdar tayo. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Father, in the mighty name of Jesus, thank you nga aming create mo the purpose na. Awan na-create. Nga awan the purpose na. Ultimo nga nagidyahe, nga daiti danum, nagiti sida, mulmula, ada purpose na. At nakita mi nga the purpose na amin nagitoy, da kami nga tatao ti pagserban. Now, da kami mat nga tao, na-create kami nga damot purpose. An kami lang nga nairan-rana, nga naada dito'y lumong. Ada ti purpose mo kada kami, to glorify you. Na-create kami, tapno ka fellowship mo, maidayaw ka, itibiyag mi. So Father, dawaten mi nga rod nga itiday ito'y manen nga oras. Dagito'y nga saom, makita mi no sino kami nga talaga in Christ, the tunay nga identity mi in Christ, tapno iso, iti-desiran mi nga ibiyag. Karkaro tata nga December, ket adumanan titurungan dagiti taom. Ket adu dagiti agbabakasyon, adu ti re-reunion, agagather as a whole family. Now, dawaten mi, at the power of the Holy Spirit, ngag-work, kada gito'y nga anak mo tapno agbiag da kasken ka. Agsao kami akasken ka. Agbalin kami a generous sa kasken ka. Tapno na gito'y nga tatao, makita da ka iti biag mi, kat umay dakin ka, through Jesus Christ, our Lord. Salamat ka na iti masulwin. Salamat ka na iti ma-born again. Salamat ka na iti ma-restore. Iti relationship dakin ka. Tila ito nga December. So use our lives. Use this church nga mag-impart kada ito'y nga message. Salamat in Jesus' name. Amen. Hallelujah.